Au se man tatu por kalame nisi foi o faasoa ia pe ona masani ai ia ma le fionga ia le pepe ma le tautua mai ai a le Digital Pacific le ngata le tia marketing male talo fa voucher ia se mai foi a wani si o fa i loa ia wala vale silfia tatu tunu i ava no te tala o le au nanga fa a wow ia ma le fionga ia le pepe le avatel ma le fa lo malo si fo manu ia la fiong te fo manu ia o fionga o le telinga to menino ia mai ane foi ia le whaafonga anga at sa mo le nei taime la fiafi ma lo lava le fa malo si fe o matiu nei aso ia mi se folonga nei teu sanga le wa va ia to ia na yang honta tu nu le Christmas ma tau sanga fo to moni lava ma le sa no la fionga pe lava ona mato a tala ile a fiafi mo sola ia me se foi ta penanga ia e anga e tu le ngata o le masina o fai ngata ulanga ia masina pa ia foi pe ona faalange ni so e kalsia au tapen penanga foi ia wal fai ungon ni tu sanga o mai lo fionga au te lo foi o le vai tau pisil nei o la fionga le anga e tu ia sofia ma le wa unanga Ioi, o le vai te mitonu nei fifi ala vata tu company te Giselle ia mana pa anga foi ia e fati no tatu fa pito e fai foi ona tu fa foi tu fa manianga ile mamalu le tunu ia le ngatana ia pisi foi ia ono vai te mesu engal fanau ia e lem fai an fati no ngalwenga e fatu tu na ila vai le tam fainga vai tamai tipo fai mea onga ma lava la tu tapenanga wa foi su enga ia awa te paunger te mertau sanga e fina wei ia ma va autitiro foi lo ma tu te mesa weli porti ia pena fa ma oni tamai titi ni te sanga toa fa ngai foi ma o ma le lava ia le sa no nga lo fionga ta penanga ia nai fanau ta wolunga i foi le nei tau sanga ia wale me se lava i tau sanga i 13 i 12 i 11 ia pe o ta penanga o masina ato ni o suenga ia o le fu fa tua mai a tolo no winga pe o le sa va o i parade o fa tai o va mai a parade ia o a mesala o topito no o fio o te lo wa tu mati ala va mangele meta parade le melo ia lo fio io e de ma faina tu e la lo le anga pe yo i ia a su e se si no ela te lata ia pia lona le tu langa al fati no ngomeo ia o i nei mangel o le fu ia taula ia le mati tilo tato officer consula ia na tato foi ala tunu e lo no officer fa pe tonu o mangele ato ia e mo ia la fa pe mai to tele ia na uso tonga fo ia o na niwe ma na uso mai fiti e no foi tono mangele ia na tato o le tu tato officer consula ma ia il tato moto samo ai te tono mangel ia e fa malulu atu foi la le malu tunu pa fa ile o to momoe le weekend na mavai atu le ia ono tu langa fo yo le au fa e puma le fa le ala tu fu ia o mitanga lava fo tu langa il tatu to sa moe ui ele tau la o fa moe ia a meta ulia o le wata vesi na ta tu langa o tapenanga vale por la lang ile tau sa fo ia ai e la na vevesi ia parade mangile o le se o manga ile no foi mangile le o mai oi au mato ia file mua se mato no e tu lo lava la o fionga wa fo yo no mato fo ile sa vali tu nai lo to pitonu le ngo poloka foi ma ko ngi o tawa ia i va ngo me ko parade ia langa o mangile o masani fo ile fionga ya sua ia le foi sa se e mai ya so William Sio e fa mai ha nga ngana so William Sio o mangele o le gateway to Aotearoa le ha mo te fai atu ai la o to ya moni au le official tatu consula me se foto te lo tatu tu a pe ya o tarai foi le is a gateway to heaven a pe fa pe lo vio io ia sa moni tala nai te mi o pa fu ele fa ingo farsa al femine pe au sit ke si mato fa stele tu mato farsa nai lo ota lo no winga la tala la mato la upuna fa o ke way to heaven io mana ya va tai la o fionga io sa tala no fo I va henga fa peni ia o te loa la ngai o te loa mangele o tawa manueua euso
wa o vava ai nei le fanga poto le atunu I parade e sa fatino la mo fionga wo so fia ai mo ya luanga ya wa fo I le totele o taitai o datu community ia moni fa mo lumanai ya ma sei le la alo atu I le pol la langi ia mata pen penanga fo datu man samo ia manisi o datu au o lo a ave fu a datu tunu ai e sa ufa tuanga e ave ile mamalo sa tatu watunu o te mili ai se rifa fa san pisini e fa ta wa fu yo o wa a tatu mai tau atu ai e se atangata e mawala tu pe tatu fu ia na fa tau na tatu le fa yo mole au titilo I molto sang fu o le la tatu ta pena to tamo awa e ai lo se pisinisa mo lato o mai fu am fata e tau te wa ta te lango mai ia le ngatana ia le fu mai te fafta yo le wo mai le event Pacific ia wa ve ma te stupita fo I mo offer to Samoa ia ta to wo lango o pisinisa mo fo ia o le fo e tu mo lato tau au te le me ale tato community o lo winga famtalanga tato wau tilo mau I mea o lo taula muaile ia Samoa ia mawhaonga tato pisinisi ina ia mawhaiento e benefiti e lava tato community ia e mai se lava rua ka pelo te mautoto Nila Mali le sa no ngala o fionga ia wa mali e fo ia nisi fo e felafo inga I lunga o peng te failang ia tatou lava fifia ma o pongin maftanga wa mafuta wa fo ile o fealu fani I tatou parade ia wa o pongi fo I male accountant sainga io ile tau mo fainga pe ona I fo ona sa no boni au ile o fionga la ta se mo mua inisio fa pito me se fo tau tu masani ale te Pacific matia marketing ia tau lunga ile on tata noanga inisio fa so wa ta penanga tatou manu le nei le po ana nei pe atu sai mo fina ngalo ia tai lava le tulanga fo 11 no em fai fo ona fai lo ia ta penanga tato company ia mo le tato Christmas o le memo mua ia o le wa ia 11 no em fai ona man malo ai se return ticket I le tausanga fo e te malanga I sa mo mai to foi mai em fai foi ona maua le lima se lau tala Amerika e tu watu I lo lima ia e te tafao I sa mo o awala la ia em fai ona anga va ia tato sei ia e te manu malo I tato return ticket ia e le ngata fona ia o le tato pocket money le lima se lau tala Amerika e tau e whaongaina tau tua ClickX e lafo ele se le ni sa mo le masina no novema e tau ona lima se lau tala New Zealand pe sili atu lau tu pe lafo mo I lato I Australia e whaongar ClickX e tau ona lima se lau tala Australia pe sili atu se le ni lafo nga I le mai cash al te tisao luna winga o le mai cash o le pokalame le lungo le telefon te tisao li sa mo e tau ona tau no I tupe ia ona mawale lo wa no tono tatu se o le 6 o novema e fai la so mo te sema e lua tatu pe palanga o le a se ina e le ila so mo te sema o ila to e la fo la tu se leni I masino te sema o la so lima January o la fai el tatu se e le na la fonga la o se leni e fa ngai le ClickX e anga va ai ia tatu se ia lua to e anga I fot falo lo e fa tau pa pe la fo Samoa e taulana e fa tau ta pa tolu suta la New Zealand po lima suta la New Zealand e wa ta pa na na mo falo lo e fa ye ona e anga va al tatu se e te tau fo ona fa tino la va la fo ino ta pa e ala le vilino numero over se lau to fa lo to ia e te tau ona e fa tino la va la fo ino ta pa ina im fa ye ona anga va o isi a wala fen fa tau ta pa online o le ClickX top up o le isi lea website tem whaiona e anga i ClickX o la fola to whatau top up clickxtopup.com la o ina fo em whaiona e whatau top up tolu suta la New Zealand pe siliatu em whaiona e anga i le Michael top up ia e la foile top up ia pete anga i sa o le tato website le Digisa Pacific ia o ina em whaiona la foi ia seleni o ia la foi top up tolu suta la New Zealand pe siliatu ia o nea nga vaarole ia tātou sei. Lono winga lua tātou pe pamalanga e sei.
le masina mo la to uma yang va ya novema ya e lua foi pe pamalango la sei ele ya januari ya mo la to uma yang va ma ya December o ya o tato fa pitola na Christmas ya e mafai ona e look forward ya ya e te mawaisa pe pamalanga e manuia e fai ona e malanga atu i le masino januari ya e o la va ya juni o la valida ya la ticket pa wan mea longo mai matou o la ticket ya mata pena lau pocket money ya na o ala so te malanga ya la woman tu atu lo lima ya la ticket ya malau pocket money ya na ya lu rola ye le te ta fausa mo ai a woni ngalo ya o le se le ni le la fo te so so ni lo ai ngal fa ngata ulanga november ya na uto fa man le tu ya o tickets na ya po lo me alo fa for Christmas lo ai nge ya te se ya le la e man wi ya ye mo we lo tickets te malanga sa mo ya to no onai awala ya la fa fo te fa fo ya tu man wi malo se tato what's no to Mana ia matango fier fa pitole o fa nga solo na tatu te sau ya me se fo ile ya ta penanga o fa ingo nei tau sanga ia le ko a wala tau pa se se la o fionga o le sila le va enga e matango fier pe ona e sau no ya fa nga lo le va no le o mawa ya me le fionga le pepe me se le te sau Pacific la o fionga o tu mau pe ya fa nga ingo tatu click x ya wa fo la fo no tatu tu pepe ona masani ai ya mo le tatu tunu isamo ya ele sina awala pe on tawa o le mfa e ona nga va ya tatu fa pito o lo le stala le create o account le click x ya ma fa nga la fo i se le nisamo e mi se la va ne vai te mi o fa nga taulanga to to meni ya o le click x se awala le pito le le la to rates ya mi se pe ala fo ile ile te tisau ya a tonu o le utata noi va ngol la fo so soni ya o le tato Pacific 40 fo ile la tu la fo ino talo favata le o mfai ona la fo talo favata nga isa mo ya i falo loa ese i tono polum savai ya ai o tu ai nga fa nga talo favata e fai la tu fata tu sa le o pe ya tu ele vata le ase senga male tu wato back and save vata lo dima ya na lo le fa nga back and save vata na fa lo fata back and save e fa pe na fo tato talo favata e pe o e New Zealand tau no telefoni lo ai nge Samoa e na ave a fa ali le text o le voucher fa lo ia fa mai lo fa lo ia e lima suta la voucher le na tongi melo ai nge New Zealand ia alu le piki mai o lo e tala fa ngai le mala voucher le o tongi mai o fa ngo fiena o fa ngai no tatu talo fa voucher fa ngo fa tau nei ai nge Samoa ia le ngata fo na tongi na pilio vai ia o le tongi no le pilio moli le cash power ya mau fai fo na utu ta vali o lo i pam pensini fai ona fa ngata tu ta lo fa vat ya mal tele fo fa le enga ya e ma fai ona la fo ile vat ya i fo to ai nge fia ni vai te mo la so fia to mini moni au me se foi sa no ngala u fionga o le fa mal si au foi na de tatu tunu io e te petau la ia nei lunga o penga te fai langi wa le tau tua le titi sa Pacific talo fa voucher ya wa foi ya tu pe fa mo moli o tatu ye vai tau le ngasa le ngata o fai ngata ulanga ya me se foi ta pen penanga o fai unga o le nei tau sanga ma fai nga malo fa ya pe ni si vaenga o le tau tua le tatu community ya le i tau lunga le ta fa tal no nga se fa so foi o wan ta penanga le tatu autan ya amna tot fo tu tato ti marketing ya ole tato o nanga le o mfai ona to mai il tato ofisa i moto Samoa ya mfai ona fai o ko o ngaluenga lo fi fai Samoa e wala tu Bluebird ya mfai ona mato fai atu tau ato ngaluenga il to peninsula tongi nei a wala e fai Bluebird i Samoa ya or kiliva le oka pa fa pete mana kiliva ya pe foto ai nge pikito fata ile la Bluebird ile ngata ye pia vai tele ia fa pena fo i sale longa le si foi au nanga le tato ati marketing ia o leo mfai ona fata watu ai ia le tato vai esi mal tato vai salapa ia mal tato vai tamalingi ia o tato vai o umata pena i pepa le pauta ia te tanga o sui le vai bela le ai ia se senga matato vai e utu fangu i Samoa ia ai fai ngofia na mele pauta nei ia umina last e umiena ona faunga
ia mai e sefe foi ma saunga lemo ia ale wo mata pena uma mai lava il tato compania Samoa Herbs mai alisa ia le wo fa ona fa tau watu tato office mangeli ia o vai nei ia e tele na mai tato tangata si mai pola launga ia o tala fa ngofia lo o mai il tato compania Samoa Herbs o vai nei a inu ai il tato vai esi o le vai sa salapa ma vai tamalingi ia e mawhai ona sosoani lo tino e wha malo sia ma te e atu i wha mai pe o mo i tātou le suka ia o le toto mawalunga ia o meti ngā o le tino e ala le fula fo ia o meo inflammation o so onga pona iwi matulanga whapena ia ai o sosoani fo ia e vave e sosoani fo i le tūlanga o le mea ai o lo alu tono lo tino e whaavasenga ia tūlanga o mea ai le lei, ia ma whaavasenga le waste, ina ia awane i maua le tūlanga fo le tele o na isi tatu tangata atau mawha atau tō manino. Ia pe e umia fo le whato a mawhai o na alu ia le mea ai le vaenga e le au ngā le mea ai. Iyo, ia e pe wā wei la tau wa weinu e tatou vai e wo mai whamai ia wa te lea le au ngā wa te lele o ngā whaalongo suinga fo le malosi. Ia, i tūlanga fo lele whamai sa masani e sa mai teimi a sa vali ai. Ia, o whaatu wa sela ma malolo. Ia, teimi nei wa talo na whaana tatou herbal tea nei, ia po tatou vai esi nei, vai sa sarapa ma vai tamaling. Ia, o whaanongo atu pe wa tele na umi o mauan malosi sa vali umi ai. Ia ma tele lava foi ona ole tala le sunga ia Patrick Rankin o ia le o nga ia o loa ne lo mai Samoa o le nga vai nei o tam fai e protect atu o e mai tele fa mai e pe o masalo ai ale se senga foi le male manisio vai foi o lo tato wino ne e pusta o tato immune system ma te atu foi if I might. So I think it's a health shield. E mawhai ona e tau mawhai ma tau samia i aso uma. Ina ia tau mawhai e whamalosia lo tino ma te e atu i whamai. Ia tono se os whamtalang whaingofia na o tatou vai nei o lo maua. Ia atu tatou ti au marketing in Mota Samoa. Ia whamaruru atu na au ki lani lava le mawhai ona maua e teimi nei. Ia o lo iei nisi o lo mai o latou ainga whaatau. Ia malafo atu le meli vai anga isi vai ngo New Zealand to mini. Whawhtei o lau sau noanga le tūlanga lea ngai moli maua tu fo ili tō tele o lea tunu o lo whawsili po whē maua i le vai lea o le vai esi. Lea ngau nisi o masina o amawai. Sa iei nisi e whaimalanga mai Samoa ma au mai le vai le nei as liquid o le whangu. A o lea lau iei le wha venga lea ma o le uwa e tu fo i ua whaapauta ma whaingofia mwhea vea. Ea o lea lau maua e lau fionga me se fo i le whaafongfonga le tunu. O lo tau sa ili ia le tūlanga le vais. Ai moli mau atu, te le ia o le aunga. O ifo inisi o, ia, tau ainga fo ia moli mau atu ai. Ia i le nei mea o le vais. Ele iwa ai tele ni tō tele vai. Ia whaaftai o le ufa ma i tele a tūlanga. O mea o lo maua lava lo tātou, a si o manga i Samoa, lau fio. Iyo, se taimi foi ona mātou whaalu atu leo interviews na whaatino foi malisunga ia Patrick Rankin. Ia. Ia, o lona ia tatonunga. Ia o vai nei le fo o vai sa fa ngai tatu tua a ia so ma vai ia e tu langa fo e sosoani ia e tam fai te atu a I fa mai le la o fai fo ona yanga o si se a wala e fa fengo fi ai e na le afati a spunti la vai tu I tono le pu sa e vai vela pe ia fengo coffee mal fengo lauti ia na se e u rola ia le ia fai la winu manga ia e tam fai la vai tu si le nu no o la wesi ia o isi ia wainu le vai esi tae ia e inu le vai sasara pale fiafi ia o mātou ia leo o mātou ono mātou le mātou te mākekia ma whaatau le vai ia o la ualu a toa le inu le esi tae au tamalingi le uli ia sasara pale fiafi ia ona o le fai tate mawhauwhau ia leo aia ni fruiti aso uma e le wapefo i o kupe aso uma lo sa wei le veti ia leo o tau mawhauwhau a fai o vai nei o la fai ona supplement ma whaonga e avea ma wale wha malostia ia lota system te te wha mai. Ia
a faina lua suta la le pepa le tafatawe ia ola ta ia investment fona i loto soifua maloloina ia tam fai inu le vai masina atoa ina ia tam fai fa malo se foi loto system polota immune system ma lo fa tai lo fionga moni le lo fionga ye tu langa ia fai fo e te lo tai mi halu i fe manga luenga me se fo i o tau maftanga le te tau le tai mi le aso ya o le ye ina i vai ya e so soani lo tatu so i fu ma lo ina ya me se fo tatu fenga malanga wa e fa tino uma me uma ya ile fie lava ya mau pe maftanga mafanau ya ma ainga ya e ngalue ina fo i ya mo tatu tino e taua awan tatu fenga malanga fa lo fionga i tulanga ia le wa manino ya e mau le tatu vaiesi mai sa salapa ya i le tatu ofisa i le moto Samoa pe ona sa no le fionga le o pepele nei vai ngone fef ya lo fionga o le ata ulunga ta fa tata noanga nei fef ya i le tamu fainga le tatu manu Samoa ya le fo i wa ma e fo i fa tata noanga le fionga sua mata penanga to na i tula ya ona kick off lo le o tanonga le Namibia Scott Sio lea ua fo'i mai e tautua mo Samoa. O lona taimi mua lea, ia wala ei le ofu lanu moana. O le tātou manu Samoa, lau e fionga. La sau sila i le tātou sifuru lima lea wa amata filia, a wata longa lea ma Namibia. A wa pe mai tau watu i au ne tolu tau te fitau i le tau sa ilingo se avanoa. Pe o Namibia, pauleo le au sa World Cup i le luafsu matas, sa maula tu avanoa i le si World Cup. ia oi e le fou ia Namibia i tūlanga o tālonga whaavau malo ia e lata mai le maramalama o Brazil e le i lewa tele na la kapi ia whapena foi Belgium a Namibia wa lewa tele na ta alo Namibia ia ono o se tasio atunu o lo tono o continent Afrika o to i titia to tele o atunu o Afrika i tono Afrika o le wala kapi ele taingo fiela ia le tatu talonga lea ia mantua wa leva foina i vai taimi na introduce la kapi Afrika o pulea fo e Engelani ia ma isi fo ia tonu ia so ia o taimi foina na introduce la kapi Afrika ma fa pena fo ina Namibia ona watu ia na pulea o mai Britania i taimi o sola ia o la utilo tu ia e matua mana i o tato au ta pena le coach e o ia la we swinga a wa pe valu e swinga mal talonga ma posio o le wa ia ai matua i malosi mai lava le forward se tau tu al tato backline ona tu langa o le wa mfai ona injecta tu manisi o sa ta alo super rugby ia le sa ta alo le ATM ia la fo mo menisio la fo ita alu tono pertani au mawalunga au premiers tono o tamusanga la kapi pertani faran a tono le fato a mawale se squad malo si ale sunga ale malo e fatino ile tato tom fainga le ia mai faftai fo ia no sauni ele di ia wa fai ona vano atu ia na yalum fanau ia mau te lea lau tatu nunga e mai isi tatu talonga e tau fai e qualify ai e le i lavan malo se tatu au o le fatu a maua le squad e matua ato tole e ma fai ai ona on tu fata si se au mau tatonua ia o le e le fengo fieta longa ia ai o tamba ia e mana o mia ina ia ma fai ona manu ia talonga nani Monile, sa nanga lo fionga, sa olele lava, ia tūlanga ia me se tato, o le peu fatua si itia mai le tato squad pe ona iai. Ia i talonga fo iwa mawai, ia pe lava ona e sau noa, ia ona o hava noa. Ia me se fo i ta penanga ma le talonga le ma Namibia. O le fo ila ua mai tawatu, ele ngata o le sunga ia Scott Sio le ua se e mai tu tonu. Ala le hasa o sila lo fionga, mai le fesui e inga le teitu o fitu, le sunga ia vaa. Le ala na yelan ta longa mo mo va son nei le ua to e filia wan ta longa le po nani ia ile mai le taito fitu le ua sa fanga mai wan ta tu taito sfuma limba o le suile al mai tato taito fitu o le ua masalo ua savali nei le lua tausanga o ta alo i faran
ia mai matua i ele stangata fo i tau fa au sungata ia le nau e taalu ia le utato va ai fo i le malo silanta lo talo con presio ia le fela water retain lo na vanoa e taaloi o le nga o le soiava e o tamba le mo ia talo wingi au tangata ba au tono su le polo e mafai ona sa foi fa le polo to e tai fatu stusa voi le taaloa tama le sefu race le taalo crusader e le no fo ai o le tue wingi ai so e polo so le polo i tonu le temi o la ti penda tu toma fa le polo e o to inga tama o to inga wingi le mana o mi i la kapil temi nei o tangata e lo temi sa wo su e polo ia mal temi fatali me e batu polo e lo fatini mai matua mana ia tele ia le ia va tongo le o tatu au ma stangata fo i matua lava le manava e uma le ta longa o la moe o la fo e kava le for defense o tangata matua le pu e ma le reading o ta longa so o le pauatu langa o la ia le tatu midfield solid tatu midfield ia la lo milo ia matumbua ia tu mai fo i le usolo le numero se fu ia le fatau tenga directing o tatu au o te lota longa lea o te lea o le whaaluinga o la tam fai fo i le wifi sila po matino le o la o Namibia o Namibia o la tam fai e ta alo la to fo it's retain the polo ton au te lota to ke plan la batu ia ele u mia tono forward le polo fa nga ia le speed wa vai fo le tato forward ia o matua sa miracle ma tato captain o tangata fo le dangerous when the game is out is open wide so te wala tam fai e fa solo polo te le o taimi ma wela no ina ia fata mo ele la po ia Namibia ai ar taimi o se sela ia wa no fo la nga tama tu ia tu tonu e tato flankers e a wa e sawa ma leila offload so ia tato avno e o le ua ta ua se e le sunga ia Theo McFarlane no to se e tonu e pe lua matalini ia te fetau le umi ia o alo fo ia le tunu e fai fo le sawa i luma o le lenga fo wiki a le sunga ia kopo mapu ia se tasi nei o ia ua faisina level tau sanga ile to mo se tangata tino fa pe nei le tato valu o le temino fatu au ba ia kopo a o tonu le awal manuma ele lua pe lu se fu ele o stangata fo le sa matua solid lona faitino fo le ona sata alo numero fitu teminama ia masa telefona a 57 se telenta alo fo itua ia a o le wa matua tele ale le transformation fo le e lona tino la e uma numero valu ia na fo te vai o tangata matua ta moe e moe matua tino tele ho ile ia ai ona e masanin ta alo flanka ma e matua mana ia tato back free la ia tato flanka se ia ma tato numero valu e pe no fai atu e mana o mia le matua i le lei o le pui ma maupu e ona e telen whaonga me na mipia la tato forward ia ia tau mawhai la whaonga tato flankers nei ma tato valu ia e carry polo ma vave avelo i tua tato backs ia au a mesio lai mana ia tato wingi e Manaia, ma lo fa taili fa so lo fionga le fo wa ma lo fina ngalo a me se tatu au filia ile va enga lo na lua ia o tau mfainga le tatu manu Samoa ia tatu tu ia ile tua ia me se fo tatu tapu inga ma ngai ke re ka ko a maka ngai ngu mela o ingoa ma fau fa tinonga o tangata ne o talonga e se mal ma ngai le talonga le po na ne mana ma Namibia ia lo fionga o le amata mai la o fionga ia se fa manrianga wa fo fa fonga mai o le tatu au ia le fionga ia le malu tu sipisi te nane fo i fa ia onga sui te yulu ma le mamalu le tatu fainga malanga le manu Samoa va ane le fionga ia sua e se die le mia lo fa fonga ma ne fia fi dupai ia mata mai lo fionga ia ni fa manrianga ia wa fo te ulunga ino tatu por kalame ia no matu fa wa wele wa tatu tulu fa tai mo le ava no fa mo le lo fionga le ia se tangata sa mo New Zealand le o se tanga alami le aso ile aso nei ia ala ilunga se tulo fo e tapua ia fai o na yalo fo i mafanda
ia o lono winga o tātou te talo foi nā le nei po a whengai foi matau sanga na fiafi ia i umale manu ia matau lau o wha moe moe ia o wha ngata ma fo i o lo alo atu iai ia le tātou au ale alman Samoa ia e mole atu ai fo ia wha manianga i le sunga le li whaia onga ia me se fo i le teitei malanga la fionga ia soa ia me se le mamalu se o tātou au ia o tau mamana ia fua i le atua le malosi ia ma le mafaufau fo'i ia wale ala atu tatalonga i le aso ataea o le matou no futapa i atu ia ma matou a tatalo ia i uma manuia talonga ia e mise fo'i ia saunga le mu ia tamata alo uma e mise pulenga ia au fianga i fo'i matalonga lo toi ia awase se awala mo tatou ina ia tatou ia tuai i le ipo langi o sa matou upura na whaftai telefoi i lau talenga to o manino ia mo le avanoa foi e whaasoa ai ia awa foi ia le nei fiafi ia e manu ia tele whai tiu te lo toi o nei fiafi ia me se lalo atu tapa inga se tatou au le aso atai au. Ma lo whaftai lau fionga ia tu sai fui man tatu whatantanonga nei fiafi manu ia tele malolonga nei fiafi alo whtele atu.